ya mera Okay. so ana tamane wa yin yo me atiel me na ne the long term policy ni log me leon o dokre gankwan ke e dokara je mo de tiana mo ke temo ko be ni abi mi challenge eni chere illegal illegal hein ay pray dal yel eno be pare eno kay no ni mo de tie chere ye inandana di magamu cham le bon lo ko ching ko le ko ngi wajani ki gamo kado ngi luwa ko chingi mecher ka cham ngeni dok chane de mako ki chilo kado luwa ko chere chamo chilo chane ka jol dul pa wele mukene mageno donye studio kakany watiki la dit maloy lok me yorkom e district melamo la dit o moya Dennis Ochula le DHO ajole mateke studio pa Mighty Fire be foyo nera Robinson kachiel ki udiro magiti we ko commission on e warwa okay wotin wati kachiel ki daktari ma ngeo ni mangua kama tich tiye ya goro achak jolo kela dit be apoy to 12 with radio ki presenter anya chiara volta ati lok mi surveillance wan fu ba aga gor en hiwa o kanya poy to 12 ngeo ni ano donyo no luwa ko chingwo la dit ajole afo la dit moderator dieto moti anwa ka lok du radio kan lo akmatia winwa nya ge lo Moses Omoy ati Dr. Leon Mathieu Lamo afo watiki commissioner la dit Sebastian Oswin Oguti la lopko RDC melamo ya yo mada meneno ni go teno kwor ka chelbe go ver go tena tena commissioner Julie afo de twal Omera Robinson amira fo ben la dit Julian Komakech ki dong dan ruj matikany ati kan tien ki o pilo mapapart nyo ario gware henta twala chele kan ati kan machalo coordinator pa public health emergency operation center for Acholi sub region ana matino wa atikel kakanye afoe mateke afoe la wenye radio wabikwanyo kwana mechato wil machiak chakchi wadugu wacharo kibot the district health officer Melamo Mochuni Skills Development Center Kitgum chukula chiel yo watiki team ma gengo akila mo district local government watika nano lok me poro patuo chilo makilone kolera ma poro the district Melamo anya onen chan Robinson achen were achet bot Dr. Ochula Dennis au moya ma eneti DHO Melamo fotbeno akiba tetwa kama ko bere lok metuone enetiye kijame ma the technical department maneno lokom yorkom district Melamo tika kato netich ajuli doctor be adit mai tika dorwa yuk menwa ko tameni ludiro mamegwa Melamo district local government magitiye kan mera madit venturino to majwiwa ngako tam ket gi yam luak ki doctor lu wara in la win radio an ngara kwan ni almatin charni alma pere te ada ilweni kom tu make waje pere dong matila mo agoro sub county ichama wati yo kabino Robinson bere ka winyo radio chiana go chimbeno no bota RDC mamegwa ni wobi gale nen chalman na chidong eno chako dong lok luak chika ono ngarna pengiyo duana yo nyungiyo kome ono ramo biakone ni gwa ana yatika lok piani NG mano miara ana birka wacho gini eno birka wacho neo chi ana poe mate ale da didichi be poe doctor dong ini dit venturino machalo at makwedo kino lo ko miyo itamwa jima papat ka ini nen la tela tigi ngech mabe i lok mano kono no miara joma iluo kin lo dero idul eno ne yegu lore no la nyut ni joni gitiyo chochok chi ana mira mo ni ilwen eni papat ki tij manino duju kare ga ben we watiyo kumano wano tika cher kilo tera mamegwa
did RDC, did one Coma Beach, DPT RDC, Jomati Settlement Wing. Nira chiel ni jala gochi makarti ana pa bod RDC. Bon komben kuma deka ginu mo ke kanu time. Enu ni watimo pian wangiyo ni machalo dano malwak. Ukerugeni kumgi idokti mapapat. Era to twale. Ilwenye kumtu eni muporni. Teka kakamo dogwa gwenye. Chiwa rojo lwenyo. Chi ngej ma eno miyo ni ti ngej mo pong. Ma wan no wa we wot kubiri wa neno lutuo ni ki wang wani. Beno wa kwano ge wa nungo ki tia para boro. Kekene lo di me para bo ngwene ki kele ma wan furuti wot kenyo. Mono tinni. Tinni. Me para bo ngwene enu. Joma beno wa nungo ki choy te buk ma wa neno ma donge kwanyo gi ka wa ripo re kode weng. Bino en piera dek wia bero. Chimona ye lok matie. Dong ka wajo enu ni lego ni lok wa eni radit maiti adorwa neno wa madite ubet kama pero ni tiyeni ma ene ye kingang uberi kingang kama pero ni tiyeni kingo ma weko pero ni tikingang ma kubu doglo ka kingo ma omera venturino chok ugiro kilokke ma achoy pin kankin meno giro kede era da choy na duoko leb gala ken ma yam ki fonyo ki wane gang kwan lok meleo ken ma de kom kan go lok hewa ni lok me yorokom palwa lok me yorokom ma megwa ma chalo wan ma put to chao lok me yorokom palwa mer kong ini chaki in yani we ko mera venturino lore ni tuo chilo manyuni ka wano chere ganga mera wanung ni ganga timango maleng chi jui ka wakar ke yo kenyum gangi leng la dit nene piera tuora timo beja ni da ne Dr. Katara waja Addis Ababa latin coverage 200%. Ya je no doctor on beach kare chi enu ni we ko ini birgi kero melanyo ngat mone manu leo ganga ti la kuni manu ena ini pe lanyi lwala ye piene leb me chola wala ka inde nen pe cho ma be ngaro me pio cho wa ne lwali ko chi lok me yorokom ma megwa machalo in machalo dano me oti machalo lwa ti la kuwa da maka kenyo ya tamu ne miera wa kero wang wa maturi ye eno ka waneno la ku eno ni pe waneno sai la chele ken pe waneno bura tung chele ken waneno bure pa in na to mone ni ka waneno bur pa joma no mero kon ko in wagi neno be no be chiga Kenya ye obi konyo wa menongo mo mero wa team me juano gemo mu poro enero pikuberi ke docteur ka bene bure ma bene waramo minu tam ki me konyo wane ye ena ye joma gi tie or yat ko biri ni ngomo mer wa timo mabe me konyo gi ba guchang udok gang ti don ko me de gi mo kenani ka kenyu ano RDC no do buru wiye ena ni kawan waneno ikin me daktare me konyo don joma no ku marach tuono mako gyo iti magoro ke kero gi or yare ko beri ni watie ka tich kia goro el center 3 machalo kama tuoni weng ki bimini ki joriye eni mokpa district task force ki bene mok eni jenge ikom mok pagamente magi kergina choya ma wayni tu ma koba ko yor ma poratura kenenu nongne ikaberu moni pore ni kitimo jimi weng matwera melwenyi kome ki kunu piane ka ini we tingi te chen chao ka ne na ini tingi te ro chen no da kitiga poko na ka poko la bolle ka wano tamani ya agor no tiri ma do pe ya yeti el senda fu ma dir lu tuoni weng wa tingo kel yo kwene kel yo ma do pe manyuri chao ka ne na no lu tuo po arian ma do pe dano en joma gwo lu tuoni cherka wili chuk ena dano gwenye eno ni kaya ni ngo wanga mo bor cher kwene
ikin gang manyuri no itigi ketuo ya goro ikelo obe do kwene e madu pay chuwe o chik wajini miara ke tim Jimmy Weng matwere kache ginu mo marach twal mageng pe kimi kony me yor kom ke lwak enu ni kama tuno porieni chiku be ni ana mira waj bor lwak ni machalo la mo wan watie mo wayu pero mene ani lwenyi kum tuoni weno tum ka goro ke guma be watino ke ot ma ke yugo ma put pe ke donye on maternity madiet manyen mano don kar no romo ang'eyo dije gino tigi yup memi ne bor lwak bo ke chabet anyen chiru baro we chabet anyen bo mera ke minyo ke lwak do ke chabet eni chila wu mai ne wan chako ticho kede la wu mai ne wo bere kilo tuo piera ngwen we chere wod piera ngwen we ario wod enu ni chiu no bene food space tie manyo ne capacity wati mo waromo admitting dano ke we piera biche chimona egin matie lok my space eno kawa no ten no wamedo ono be ario ene lok pa daktare ma megwa nok otigi daktare ma nok eno kare ka be noke ko wa dole chingwa dola wa yu doge chi wa temo poko ne doge anga ma mer doge chiro mi kon kwene chi wala wu majani mero po daktare ma kupe kedgi menene geno chiro tielo ko jo mati ya goro kibene jo mati ya goro bitik matek magiti ga timone wangeyo ni gen tagiram beru kangi yani kin metij beno mer ti juwe kare wa mon bene cha ne tie magi lokka ji jo kan dongo leo chika kanya ye pudwa tiki pere ye piani kare wa daktaren magi luoni support staff wan nok kede agoro pole jo magi wa ticket gi jalo support staff mono jo mano o waluon gi mina mia pole daktari mo pere chila wu ma wa beru ke lega ge task force mo beru tie ni dano magirna mo mine metielo kowa ma chalo support staff volunteers dogola ti tuolo ma ini binu iramo timo ka ko kwene ma ini twero ko beru ni pe watigi chul momo wa ramo mine bor ngari mo ero no walegi ma chalo ngan mo neno ni maju porro tiga binu gang mera ke neko an piara kana dit Bentorino a cerchi la win radio ami ma chala bol e ane kin me yor kom a cerchi lwenya e kom tuo gemo ma porratura o beru ma mi ne me lwenyi come bola mo porro gulu mwali wario no poda tia wi matidi ma di ma duong be no panyang ci wano mi ne mer mi cerchi lweny piano wa ne ne ginu bi ne o dano anbe daga mi yani abichira tiro ngen kama dan luoro twale kom wot ki come manolo tu en tiye ci bola gulu wanu tiye o girkera wan wen wan story ngani ci ana mira pi be na ci wak magi romo mine ni ini bin wanu tiga mer dan ma chara support staff technical people be na magi tiye magi romo mine hunu bin ba wator chingwa be patu ko la tieni en nga gilweni ko matek petero kar malachi no ki boyo kawa por ke tuo mo ko chalo corona mo ter wa kon mo ati koloni kolera ga wan tor chingwa ko walweni ko matek chabira chiel nyo ario no wan boyo eno ka wan pe wa chako lwenyo ke ker mala mal obir ka tela ilwenyi ko kolera la dije bitero wa mwa lo piani yitio kamone ko bocher kamone en we ko tiga yelo South Sudan ko be ma wano lo ni state sabero South Sudan tigi kolera badan tiga to ma tera da kunu piani chao kene no ginena chalo gin ma piera petek dano kong jedu ci ana tiga lego dano ni dano ko mine ubin wator chingwa wal luenyi kom kolera ne ko manu ya bo wangwa maleng ci chabira chiel nyario no boyo area me adek la win radio ena ye jami me konyo joma dong no tibu kitana ni wano kon keyboard Gulu Regional Referral Hospital wano kon keyboard Ministry of Health Central Public Health Laboratory mago mede wa test kits la dit Bentorino mako beri ni watigi care dong me pimu teka ngat magi chwalo e oriat bodwa mano ke biya na tigi tuoni
en ma wano ti yat ku ben la di DJ e kin jo ma ke kelo no ti ngara chiel mo ben ma ke pimo ke no result ti negative ti gere ke ngok ke charo yat do ke no ngo me ke ni pat piani wan be no ngini e ka kolera pere ngok ke charo gere ngo ti tuo bene ci gino ni konyo wa pe menyo bodano we kanu in cheru ni ke ngok ni do pat ke kolera ci kama wano ke rie bene ngo no ti pat ke yat ma ini mer bene ndiki miyo borino ti pat ci yat kiji ma pat me mino kony bod yo ne futie ma peromo la dit venturino ma walego bene districts magurumu wa chalo menwa ngiu mi go payol ki lego ne ba kitgum kitgum mono menwa ma dit kitgum agago pade guruda wala wogu riyo chingi wolo ki kamu kene amoro ke miro ne wator chingwa wakonyo jo eni wa miu kony bod jo maguno tuoni eno no wano miu kony me chango jo ma dong tuo ma gini no bedo watiga gengo nyane manyuni en keda mon wayne is both curative and preventive chika o konyo ko maputila moni loye madiri ga forwa gangi yene chao kene pengi keda bino kede chimana yew dur ma wano tiga dongone were konywa mapat kimeno lwen kama pero ni tiye ki kome eno wa ni wa kero wang wa yeni kin gang o mera Moses a foyo yin me bino lwen kin gang la winjo dio wiye ena ye wot dogola ki dogola madong wa chaka oni ena ye yo ma bi konyo wa me jwano tuone ki kin gang endo we wan ma chero daktari ma agamento choe wa ki jo ma gi tiga mina mia wa wore wa o kin gang kuno la dit venturino wolo tono mi ara pa gino mo betima konyo kori me wot kira le mono wa ni facilitation donc gin me konyo ko wa me wot ma wan ma tiga mero ma tera le da ena ye lo mo iro mi mo uniro mi no wakeri pigi mai ker mo ye tika mo kene gere wa romo ngwechilela ka bene tigwa ki lela mo mai tamani romo konyo ngweji wano jolo piano jo marinyo ki lela yone nungo no tie chika karo romo manu ngwenyo tu manu bi chokole ni ndo bori chi area ene la dit vendori na mera dong beno dur bori ma chalo immediate past president immediate past president may organization a chel ma team humanitarian support eno peratak we bera made ko loka doctor yani wano mer support kare piene machene liet wano ti dogene umeno wa milo we kwa rie macho dokero chen che ben ka un pokato wa che dire ma ka wo komedong la wala che ka ko ni chero ka ge ko doctor clarification ma mera ne yini incubation period pena an gwa beru ki contact ka chen yin kwa ja chen dong tiki tuo ye a bit pukar marum mene ya da ngene I'm safe yeah okay foi mater ya chik mono ye no ti area ma watika lok ni wa kwa bit ki kero me wore dogang o weng meneno kera dogang ti kere me tielo kogi wanu ngi ne goro tie eno pedo miara wa ni gor ni jone ye gutimo gene yo miara gutimo tie kedi tam ka yini o miu nyuti jimu kana dano pole romo timo ne ba era ka pe wa yere po gutimo la wu maja ma wano chira ya goro o mera Robinson eni ko ni nen ka dano cha to ngi choro ni ya goro no bi nyaro moni chiangwen chiangwen dano cha to choro pe wane wa to pe be wa ke ngate mo ento tek gineno marga mi district ma dung ma chero kunu wa o gini kadong pe pa choron wani ngo okay lo peko ko manyudi o wa ot pangara chira gang pangara chira tie ben me pino chunye ge me choko chunye ni gini ni ram timone mi tim chilwa kwa tilu ko wa chiro konyo lwa kwa me agor mana area mana tamni ka wa logo neno were wa chwelo dwanwa muko o chuko chwindano chilwen ikom tuwe no bigir donc me dore gin maddi chupoyo gi wiya ena ye gin ri marmane an pul kare ka tiga lo kilwa radio amar ni a kere yo ma pe bir chalo wati classroom wek no nyang'e be yot bodan pere tek ni wang'e ni
tuo kwidi kolera kwidi makelo tuo kolera ni ka udonyi kumi me achiel pe dano weng magu no kwidi no donyi kumgi ubinyuta ke tuo ni tijo mukene maro ba yubo kumgi dok no tek mogo wi jo ke we an wa yam malere ngo be maka eto ka yini wori lo ba chuli ka yini no pol dano no gutwe ngo malere tijo ma pe tuo malere ni tamo be ma tiki kwidi malere ko po ka ke wa yame ci roma en ki tuo en tijo mukene ma no kwidi eni donyi kume pengo penyoro tuo mo eno raje tini ka en wero kwidi o tuo kwidi en mati komene no karo woro ngo choron ka pe ker kama be romo kila yela do ko bo ngat mo kene non ka pe ti en na mario ka in kero ni chao kene po boyo kwidi ni ma kwidi ni tiga nyaay ko bi kila yela go donc chao kila yela ngi kar mar mane pol kala dit bisi mi chake wang chawa rio mio kere ni na bikine ka kenyu ka kwidi ko lara ti kumi do kela yela ho ben la wotiano na chero gangwa charo tigi pero gang chima o dano we ma chao lo ko lara pena chao ki punyo dano gena ngako tam ki dano lo ko lara chui mani no pe kele wa ko lara ho chao we abi beri kinu kan wang chawa rio ka ma ko ma yor no gino mo chi en na mer wa je gini kwidi ni chake kinu mi wang chawa rio mi o ni na bi kati komi mo bi kelo tuo pol ka no nyotewa ka do karo ni na bi mi bino cha biara chiel ka put po nyute komi pol kare mo godong kare ka no ti komi po bi kelo ngo ayere komi ban yang ka gamo la penyi ni ka kare okay gamo oy well me a question more when Machalo districts watike suspicion ne kwa Roxon minendo ario ene yokelo perone inde piare we ario ne amen ne piare we ario endo tu cha nyoto wanendo abich inano no e period of nera pa wie do bene tu ne do bene pene a chi ngara chi le kanu okelo kirma do kato kwere bene dong ukado karo kakare gwang yo ngar mo gam me chere no beru kit category main way ne immunity ne no te malo pinyute chugwa ho en ba na beru kit question ne no ne ya dizika kenyo la penyo no ni dan ma duongi penyo o wero wan ma chalo dul me yot kom piko beri ni to wa miro ro ne me way ne ni ginu bi ne kamunyo me chelo ngeni ginitie me ario wa mir kongwa lwenyo e kome kwed mu kana tiga wora nyim okay gineno ni twere ki me ario ginu mi arwa ngeni pedano weng ma kome ler bi chere oria ni kwany wang mangan mo winyo ginu mo tiga boye matete to mo beri ni ngaro mo uno gini auction beri ni de piare we ario gwa kene ni de piare we bigini karama me piero boro gene ngok mo be tie ke chari chi ke ni ma dir no ngar mo pe mi de ken yup ma do ma tie o ka nyu gini o disi chi ki gumme be na ma be askar mi kombe wori ngo wori lwenyi ko gwa nyo be to be tie you never know be no ki te ki karo ke de wo pol kar to ga tie gere ma no bion chalo tu ma por lu mo ngene ho pe dan wa jo okay chi ngat enu ni o chango enu ngini ma en changi jomu kenu ngo tiga no ne chi do we dan ma do du cha ko nyute ni ndwa beach same level ero pe mumano football o ni ndwa beach ro be ni dana ria de mo be ke gini era no ka be ma papa okay well pare wachet bot la data chiera ma en tikatich ko beri e sub county me agoro la dit ajoli apo ritual the doorway radio you dir wa matikan ke la dit van wana foyo tien big kelwa kan kalokom kolero por ya goro ada history me kolera man ma anda tie dakta man tian me ario
so ten me de ye ma da ti ye man me arione mo por ye goro ma ga le re ka bichel ko por ye goro ma u cha ki la nyut en kit koler na ene ma ka ini wa de inen koler ma choi buke ci in pe bi ngeyo pen kar ma morre no dan chere pe beru pipi ma ke wa beru char pig mu chele ni eto mandong ma wan logo ne kit jo endo cha bino yo ma no chere ma dong me ba ba peru ke kom dong cha bino e dia cheke ne no janan gi peke ci dong ma chalo agor ti kere keto bere winyo dan be lo kere ne wan wor ken gang pekoti maduong ya goro mamir wati ma tek pole wati kile upegu malakata ki jo agor pegi tamo tutwal ni kwanya palotiano ber bedgin ma pier tek ma weke kwanyo ma ken wot ma wan wor ken gange jomu ken ma wan ma mako chelgi wo bitare ka chelgi ni an wo nyurugi task force kit jama wan no atiga time ya goro Cherung lega na tiar bod luak me ya gor kilo tele me ya gor ni ba winyu lok pa daktare ba winyu lok pa lo dirwa matikere we wan we lo ke tu man dong waru no yot me bin od yat kai winyu lok mo pere dar mo kane gen go berga kane ke tu gang we ko mego mane ta gum maraj ko no rwenyi en uber ka nyopu ko wi tiano ke luak si dong tu ma ene di wo bere miano chet kon bere te do ko rege ma chet kon ni ben ga dong gok dano baro eno bal ka da dok dok tu ke chet kon eno no bal ti ka tu mo mere tura ma ini no chak chak ko lera chet or yar yot ana lu lok pa dan en ma tikit gume dan ni ubere area ma lu pulingi ia goro ci en gen gi woro gi ciaro I senta goro ber peni ara ngwen ko no woro gi senta goro ci ando dugu kan mu dugu u cha wi ñu ciaro mare ci do darma en beru gangia gor ko no bini town kan ci wa jawe jal inge ngoti me ko le rapport wa goro ci do dan ene ci ñu cha por jot ci endo a le wo ubin ariat me kit gum ma ubin ariat me kit gum kenya wan piane la pim uno put pere ariat me kit gum wana kwa la pim ci wo bieno ke pim ngata enuni wie pim manyoro ni kolera ti rapid test unyoro ni tu kolera ti kom ngata enuni ci do mano ma lo ke ngata enuni ke dong la pun mon ma win ki wa pier chane wan bo ti dare wang wa dok tie e area ma lo en la palangwan pene dan eni o a ke ya goro ciu chero u beri la palangwan ma aga gore ko beri liel la palangwan ti palabekal ka bero lo ke village me lo no ram east lo wano wang wa ti kono ma do choy lo kome dirini lo akwa bi o kono min nan no ne ka gino mo cha ti me gang kono dong donc an lego luak ma kañ me kit gum ubet ki wang ma yaba ma tere area me ayul kilemu south wa beru careful beru ngi hotspot ko be en case mon en mo bin oriate beru area kono te donc jo mo ma gen gi namu area mon kenyu kona liloni dogwo that area is a little bit hot spot. Can be a serious thing from here. Mana wali wak down area ne, kom gang nung peda nyuro again. She would never get any, ma pier attack. Don't got dog boat like me a goro. One what she or chiro ni gore ko do bit pere. Gore e yup ko do bit pere. Tigu maraj la dit RDC la wo wana bere goro a late ba wi ñu ndox yub mo tie ki nge gang kwana gor ken ma cha ki nge yub mo ti kono ci daro oding ma wa ko yub ka eni kay ka bere yub
นี่นะวิวมาว่าโน่ก็ที่หลอกช้ำกังเลียนอีนั่นกินมาดาวหลอกชิงอีกดาวตัวเชียร์เชียร์กี่กรุ๊ปกูเนี่ยที่หลอกชิงno iguru chi ye dia o meri chi ma ka no kolera mo no gwak ti mu to chi yini ti dia ke pi o da dia ko yor ma don ko yo te ko mi yor da don kar en ga ti ma luok cheng ti luok chi ma ba ber da ki pi ki cha bun don ga wen wa meru be ki pi ki cha bun digni ya gor wan o cha wot ini ro wan wor wen pu ba woro ke wang men no information ma tie dir ga dungo bien ma no te wang ne ka kwa ti no no en kom ti wara nyim enu piane ti mi yot kom ki tiu ki mulo kano lupulok ti mabe ti mo kana bien ma ger ma wang dan beru ka kwa kai nen ni ki pe ka lupugin ma ron ko nyandane wando mapping ka kama ki charie panj jumona ti kenyu ba mon me panj tie area me yuaya be tie ki area mi center ki come tie itumanun tumanun wando mapping ki yu chan ma doctor apoyo set mo ya apoyo ni ba ma ko chel me ma don ma gen tie o me ki panj ma wando charo system ma dit tiga ko ma tiga rueno dano lokom kolera gen gi bina ka miel ki mer ma dum panyo mer ge ti cha enuni wat brunero man wat ya min lok bot RDC digni wan ma bino wa charo nen enuni ki pedo nger mo bi wa ya wan ki turu kolera bo tura ya wan ma bin ka ti weri kolera bet pere wan po bin ga yelu ku panger ma ke ken kuji giri bet ki kuji endo kai ko kar en matu ko lera tieni wana be ga jemi mano wero tu cher kom dan maduong chidong piane jar ko atwar na meti ngir mo tuir ne da meti ngir mo ero twar pa ngir mo be tie we in pe poketu ngir twar ba dan we tie ka ngir mo biro ma imi tu no itu twar ne dung in ma pe bi lu ko chek bene no ti ka twaro panget ma ibi mi tu ki twer ene wano beti ye wek kwan weng ko lu chek gina pier tek ene yot kom padano kadon kom dano yot ngar ma bien ka yeli be pere ento ikine ni ene kin cha bieta ene ko di bet ka yu churoni pene lu jo ka churone bi dog ma gwagwa ti do wa pu wi eno cha yu churon kedong ti ma tek ma ate nan doi dano ma ti wot o ti ga nan ne doi dano ma geno chiar ka gwakulu tu gen dok ti ga nongu tu ma wan wa logre ene ba di chaji dana chel ma dit la ti pagamente ma dit ma dano ber ga gwakne ariat kenya ci wan wa ga dare ba in ma wek gudu kom la dit ene NPE ne men chen yuto mara di kom chware mano dis changing chware ero da word chware da attendan market ma kolera berge kom dar en ma dan en weng we gwake kedong joma ne ta ara ne anoge dar chere word dar wa ko chimi doge kai ka wa ko ma nyura ni pon puram dano wano chao ponu matek ta dong doctor chao ponu dan ma chere word we ai kai chere kunu pay good gi mai kan kai chwa lu chem ki le tu me gel tu cham ka ti ko cham nong yo jemi ma enuni lu ko ki ariat pay dok ki jemi ma no pay lu ki ariat pien pi ma wano ker ariate pi ma ti ki yate ye ti chlorine ye ubinero ka le tu chamo o karwa ke chwan no taba ma er bien kere ini bi dok gang ma no gino mo ma tie maraj pere bon pa la tu ma tie ke tu kolera mir gi luoko ki pi ma wano mi ki ariat ben pi ni no wa ker chlorine ye pen bon ga ti dok kere gang bon ma dar chere ye en cherne en ko tu kolera chi man gin ma pier tek ma ami ani ang dano
yo ma pio o kono unu ni ang lo ene per ga tu bi ro ma ko ngar mai kan chiga i chiar ko ndi winu lo ka wan wa ni indi lo ba pen jo ma dong ti ariate ki tie dong ka menu ge a pon ki ariat kera mer ge lob kere ke dong wa mer ni un pe lu ariat pen wa cha nano win lu tu mu kan cha dok peng to twal ma gi chiar ka no kon ge ariara gor pi tu mu kan ma patte ci lega wati bodo ni un po lu ariat yo ma wano twal ariate wano twal ge pene ge ko bu tu kumi ka iri chiar ariat kem ka chiar OPD chiar kem OPD chiar ko ni non kon me OPD ai dok gang ero kam kan ti wano gao in pe miri oye kam wano gao ene ka kaman lu ti yene maybe gena mer geno nyang mate ene meno kid ma ke po ke oriara gor kwede jo doctor ma tweeting o lutu gene kolera pat ki in mai binu ki tu mu kene ben pat luor no ku bet pe luor no bet pe mono bin ka nywal kera juini do bin ga pime ko ma papat ki bin ye keta juini gir mo ma raj ma imi noge oriat pere eto iro no gen ma raj ki gaye pen kunu no ka gwa pere dunga o oriat pi wano ke te dogola pi ni in pe bi no chabun kunu era chabun ti ye pe wa chabun dok ti kwana yin bi luoko chi no kera ngwe jik ta ker chi en chabun no wa ker en okay so ara po to tal nan mer beru ngara cheli kin ke penyo ko ne kai chabun de chabun donc roboti pi okay mono ket me ki me de kolera pi me di kono no wa rubu ke chlorine no jik mi kar kon ke Umar Moses wa be bien about Moses okay ko wa kwan kwena me chat willa win radio ci wadugo wa cer bo Dr. Moses ka ki kore wa cer bot ako apa wi abongwen twala way kom chawa bongwen man wang chawa rio me de mighty gang watika nenno lok me por patuo kolera man tuo chilo magang kal maneno lok me yor kom gumogo i district melamo wa jol Dr. Moses mayen beno berla ten ma aki ya goro chao ke yengo wiye kangang to bene yano be dano mo tiyu bene pajo ko be tiyu i district local government melamo dr unity kin task force da hono tiken dul teach matika nano ne ki loen ka ke jwa tuoni enero ajoli ni lok makamegi for the dito mera moderator a team motika nyako tam kudu radio lwak matika winyowa ka bedo mapat mera mi loka machegu malupe gi keta pinye ti kwede lo win radio malupe ki report mo no ino do abongwen team pa Dr. Leo beru piny go no ni meta ni ke chet piny ikin pachi ka ber madan gwar gi nen pinye tini ni ngo mo bi wa beru ke to twal to kolera menya nyume mere ki kope cho wa kan ndo apa team pa Dr. Leo wengo beru ya goro wa beru ka mapping ka beru ma tu endong ti ye kena chela cher so ano villages no maroma para biro dong tie ma atu ene agi ye chi team maromo abiro before me ma go war ka beru ma pad neno ene chi wot ma megwa wan dugo piny ma mi report keta pinye ti kwede report ma chel ene ye dana foti ka konye di lum ma evidence ma chet ma nyene beba dok ni ma John Mauri ma gwak ma tuo ma nyen ma liet dana beru ka none mano tite ot ka beru mano bene choron ti ye ka ini mane ni choron ino chet ye report ma chet wego choron dok mano ngi choron ai gi konye ye ka bene donyi choron no vu ka mier gi konye ye ndak wego gi konye dok teng choron waka beru ne no petima bet twan thank you report ma ariyo eni pi madan tika marne pe obedo pi mabe dana wano dan tika mar kora an pi okora ni kai nena peche pe rom yo kora man ma chon ma no molli pi en don kam ke no gora ko ma pe woro ma ben ka ini woro lugo pi no wo kwidi
kwidi dong tie mate awor ngo ipi ma nyudi da nya ite ipi ni na mario pi ma geluoni amok nena ipi mate ka mol bene da te ka marne ma wero ber ka to dan me no tu eni ai what ma bene woro ber ka sampling keno amira bola ana tio village ario ki team ma mega ai village ma geluoni agula loboyo ko A and B wanongo dana matigi tu makitika wile yat ki clinic itika moye yat self medication tika time ana bi on report tie only in my team but the word per team anyway dana go confessing like team watchero polongo A and B won come a chair me village a chair confessing ni any be ka winyo pe me tu each any be ka chado but ngoma ene team ene chair wile yat ngo ki clinic be ka monya ne case a chair wano a suspect is got Kempolo kamo dana furo ye la nywala chelo moko ni awobi memo ka bor manyeo ji amatin no donge got ku yatika chado be tika ngoko mano gitia neno yo mikele ngo yor yat monyur en moko ni dana tima pol matigi tu en kono do dana tika wilo yat ki drug shop gitama eno beru tu char mapat gingo koler magwaka ge monya yat ngo ginoni chao mapat gi eni bene gore futie an gore en ge gore ka mar ko ma ge yubo ko man me chuli ikene kwada ge yubo panchi ye kachimor bere ngo ti ye ma chamen ke nen ngat mo yubo ni lengo ne peti mabe we ko beru ke to twal bodan me no tu weni I wotwa eni atamo ni wakati ge jamatima we ko nen ni pinye olo beru mabe wanyang ni wotwa eni machal team pero mo konyo to twal mero wa building capacity for structure mano ti village ikine ena LC1 ki village ti wa ka choka mamegwa la dit aradisio mo ni diki machal ting bara jo be ni mano mero wa mi fun board village team ki LC1 wa ko kon monitoring leo ikena chela wa olo tu ena dog pin kere win la didi cho lo kere iticha me achela na chako tiji agoro ma bino ma cha dakta mo tiko kwan ma mina me konyo dano men be mo gali vario ya para de mo gali vario ka para ngwen ma pinyo no peti ma be to twal ka ine nana in term of coverage chorono no 90% piari wi achiel monyiri ka ine goro keno mi achiel keno piari wi achiel ken manongo tiki choro the rest no tika konyo ite lu para mira fo tela me sub county tela me villages wa bedo pain men era ne ala ko betie tijo bedo matek imo gali varia ga para ngwen agoro bedo kon kin sub county maleo ti yela mal abere give me a certificate gilo tela maka ini wor nena choron ikabedo weng but pero mo bedo tieni sustainability plan bedo pere menera ni dong jami lengo matieni gi wor ge gwako katika bale ge yubo ka bale ye wero jami no bale weng ku bedi poko dano ile machalo pego ge dong te takatie bien dano mo ge doggi ngar choron pe gane ana konyo ide lum lo tua tu eno tu mo malwenye yot bien ko no beta tu makope gwok yamo nyo ka guru komi no wabero gi luoro but eno bero tu chilo maber ino ini chamo chilo ene monyini ino chamo dek mano nywene gi kwidi ene mar pi mo nywene gi kwidi ene kawana dawa winyo loka daktare ko bere do no mero pa mar pi okora kat bet pi tangi kamano tuo poro ye pi tangi no poro ber gi gen dana do mero neningo give me a treatment mo pi at a small scale moro pi ene wano tigi yen gi moro pi kwe igwake container mano be ti maleng barka ine neno container mamo ge tika jolo ge pi weng no ti machol ma dire ching bara ja team mene wenga be dock on the ground men lo poko je mage mo ai kom kin tich mabene wan watio wabelo ka yenyo contacts achomatigi tuon warie dano weng kama wabiro ni tu agi keno eni
gidana mati chok kenyo mano mete ni ikin kare ni gibet ka monitoring gimi gi fuon wara ta don ko bet pe luok chin kare itigi choron itigi pi maleng we holo kits mona manok en matieni okikie pedo mete so ni no madiri ni team eno bidugo ya goro melubo action point magimoko agula loboko ena ibi pitang area we mabale kun bal ene was minor bal ono community ro yubo na chi mok ma megwano tin cheng chabeti wa mo ni pi area we mi ruti chi dire en ma wana doke wa cher ka mo ne ka pi tikatich keno weng matik pe gi choron merda cha kunyi choron but in ma ini kunyi choron ni mir pe konyi di lum kadong raj kong dong ngo I sharing like ever Chetbot neighbor mano bene lega pien ka bene wana we ni dano ni merigi konyi di lum wa wan o tikatich choron ni ker ko wango at risk en mano ini kunyi choron ni no mir bere ka tikingo gi choron para wore ma teach en mir chaka pe bere dong tiche gi pressure matek to twal gina meta ga lubo loka daktare kuno ini worgi teach luoko chi tiyo gi pi maleng ichamo dak maliet dak ma ini ngwere gi kin lumi wang kong ini mo tuwa kade mo tuwa luoko chi ma pote yubo cham nyone ka tuwa dong no iwachi no dong nyone inene ni wano ngeni cheng no tika wanyai mati dak eni chilo tuwa ka wana lubo lok eni Pau bi chwala wa cha pau bi kar cha bera chiel. No wa containing the condition matieni. Okay. No tuo eno ya gere. Chi wa kwa dore kwa kita juini. Okay. O kuara dong for now ge wa ko kuara bedi. Ka dana pau bi winyo lok. Wana bi chwala dana ge chiel. Kamete dong ni ge jwat dana jwara ge yo kuara. Koni diji gok no bi wanyu wi mama no wana bi jwara dana no bi jwara dana jwara pieno mi gok ko pa dano teacher doctor ene mena dano ber mano kom gi yot chika no wana we ko dana chamo je ma chol gi tigu je ma chol che tu ma ko gi no wana pe ka teach okay chata mani wi ka gi ka na foyo Legit Moses in Latien me agore tiro mabe me 2006 mandok me 2025 relatively chokno don ki mwa piera rio ni tuone eni dogo por tier mario ma olwenye 2006 utume ki man ma dogo por ni ngoma yini piako ni wega goro tieken sports ma katuo me chilo bino tiro bino garbo goyene ki agoro kadon kerken ping based on experience ni don kunu an benetiu kunu for la din moderator angene atigila gamma te very clear alobe ke la peñ mamegini ikin peko mane ni weko kwaitu en polkar chake ya agoro ti border i South Sudan agoro gitigi wadi mamegi mati South Sudan nyome ti kin jo agoro gi jo South Sudan mamo beri chalo mego chi ininge kwa po mego ame South Sudan ka gin go lo peñ peko mono ti chon karme auction kit eni iteng kulo kit ene ye choron pa mbe pa chutanis manog rie wor bogolok no gi wor konye okora ene ma molle ka in chere neno okora ineno wa chet mano mol okora imagine population tay dit ane kar chane petit tit mono ma tek total malubo lokom leo ma mete amok ne chalo ba no konya dana konya mena e kar mono cholera pot almost every week on your every month but amira for ne lu ba gwa kogi no nge lu ba nge ni nge ja beru pe eno ko be dong madong dana wen tigi ngech ni konye pirat konye kamaleng ran miru bitik choren ene no wa watika no paoni chipe ko ma dit aboro megiwa ma agi South Sudan gibene wan ma watika kwongo ya goro pien watika coping lifestyle pa joni pien tiken mo ken mate relax gikonye be di lum and I believe be ni gikonye pi because pero ro mo ri chat en motika moli pi na no chat ngo but South Sudanese poko ngo te mena ikin peko mate ya gor kina be ni winyo loko
tek dok ko ber en ma wana loko ni ko raji tilo tek dok ma pod wa ko rango wara met mada food mo kene a dok chero malo ni malo dok ngo leng pire mene ki wane kere tie ka yini maro ka yini maro nyo ka yini kana wajo ni lim ma kene ki bar mego ma di ke lo ke kere chingo ai lo ka kere winya gonya chiko beri dong ulo tua winye malet to twal tuo marach kit en nyo tuo chilo iketi dong Uganda lo chaka ki botu kare uno ti hotspot unyuto dong ene moko ni una dong no chilo malo we okay